Ćao ljudi, ovdje Luka, danas ću da vam pokažem kako da ubacite skin u Minecraft. Prvo uđite na ovaj sajt koji ću vam ostaviti u deskripciji. Ovo će biti prvi link videa. Onda kliknite na ovo galeriji. Onda vas izbaci ovdje. Ovdje vi nađete neki skin koji vam se sviđa. Evo ja ću uzeti ovaj. Onda kliknite kliknite ovdje pored. Zapravo kliknite download odmah. Onda treba tu da vam se skine taj skin. Ok, kad vam se skinuo taj skin, samo ga prebacite ovdje na desktop. Ovo ću ja da obrišem, ovo što sam prošli put radio skin. Onda ovaj skin renamujete da se zove Steve. Dobro. Sad idete ovdje, ovo skroz dole levo. Ova Windows ikone, kliknete desni klik i run, onda tu kucate procenat, app data, procenat, onda ok. Idete .minecraft folder, onda idete tu versions i sad vi nađete neku verziju koju hoćete da imate za skin. Ja ću uzeti ovo 1.8 verziju. Ok, prekopirate, uđete u taj folder iz te verzije, ovo sve štiklirate ovako i kliknete kosa crta, ne kosa crta nego desni klik i copy. Ok, sad napravite ovdje neki folder, ja ću da ga nazovem skin YouTube. Ok, evo ga to. Sad to sve prekopirate tu. I sad ovo sve preimenujete u tako kako ste nazvali tu verziju. Ja sam nazvao skin YouTube. Oba dva tako preimenujete. Ako vam ovo .json izađe, to obrišite. Ok, mora sve da bude skin YouTube ili kako se vama zove. Uđite u to i otvorite preko notepada, da. Onda nađete tu gdje vam piše ovo ime i preimenujete ga opet u skin YouTube ili kako ste ga vi nazvali. Ok, to saveujete. Dobro. Sad idete na ovaj ikonu, desni klik i treba open with, da, open with i WinRAR arhiva. Onda vam izađe ova. Ok, ova. Sklonite, onda kliknete na ovo Assets, Minecraft, Textures, Entity i dođite tu. I tu gdje vam piše ovo steve.png, kliknite desni klik i izbriši. To obrišete. Kad vam se to izbriše, onda prevucite ovo što ste vi skinuli ovdje. Dobre. I sad ako pogledate ovaj Steve, to je stvarno taj skin. Ok. Sad ovo sve možete da zatvorite. I sad ako uđete u Minecraft, evo samo da meni uđe. Dođete ovdje i tu stavite tu verziju koju ste vi skinuli, koju ste vi napravili. Evo, to je meni skin
samo da nađem. Ok, vi uđete u tu vašu verziju koju ste vi namestili, koju ste vi napravili zapravo. Za skin uđite u single player ili multiplayer i uđite u neki bilo koji svijet ili server i ovako treba da vam izgleda. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali video. Like, share i subscribe. Ćao!